abusuafo bo mo hwe me nyina me di Michael K Amoa e bi from MKA Baba Zion Tree Production me ne director am share see ma ye adwuma bebre bibi te Yantah odasani Dufie 3 witches doors bebre kwa na afi kra na ye be ye die mu odin beba Christmas ye be ma moni age abroso sa afi aduruse ni amamo fisha pa na ye ne ankasa ye ha ye ho evi se muni ho a ye ni ho dan de nyina se de musi hwe ma ye na afi ne ye de na sia mu bi num ho kra moni ba gi abroso mu be hwe afi de nakora mo na makase nakora ye ntimi na eno kire sampa Zion Tree ye won nipa e de mamo ye won nyuma papa e de mamo moni ba gi abroso mi obi bia finhia pa Yantah TV mi mo obi fia finhia pa mi mo bia finhia pa nyame hiro bia de mo ye ma ye ni sododo mon koso enhwe mane mroso mon ke kanche monamfofo na monamfo so kanche monamfofo na mon kanche abusua no mon hwe mane mroso maye efise de bia ye benya kwa nke ese ye bo 100k a day mo hwe adwuma na ye na sa na ese ba enti mon ke kan na adofo nyina nhwe bi na enye de na enye fe na munya futu me do bia ase abusuafo said the director wakasa no your village aye adwuma Christmas nyina ye adwuma said the Zion Tree Yantah TV musi share stories no ene mu comment no eya na ye ni sododo ye besre mu said the director kan no say why script ni bebre egu ho say be bia ye be adwuma said be de bia be nya story for the aye abremo na the extra mo an say adwuma na ya na ka wom enti madam ma mo hwema ye na gya yeso ye nya kakra na ye de aye production enti mo koso anhwe Yantah TV na nyame ya adoma 2025 ye woni pa e de mamo Yantah TV mo hwema mo nanfofo ni mabusuafo na ye nya more views ye nya more subscribers ye nya more comment mo comment na ya na hu hia pa ye hwe mo comment na ye de correct niema na ye de mo pe e de mamo ye damase bebre. Merry Christmas and a prosperous New Year to you all. We love you. Happy Christmas to you all. Eye modom for some for na ma de na ade ase adasa ba pope na mejira hai. Mejira ha mo afina so akwa pro odo wan come dey chen yeti ase. Chechema da bodwem emoje de fisane a. Dem go say asedan kan urade na happy Christmas to Yantah TV odasani bedaye chese bebridan ye de aba amamos mo de mo hwebi na mo humien me we say mo happy Christmas mo subscribe na mo share na mo hweyen na bebre ne ye de bremo bebre na mo so ye de bremo afi be simi odo makoma ya de wo de cheyen ko ade a oba aba bebre na be faya mo be ba se bebre afisiapo afisiapa atiefo eyo sonfo abrana na ni minimia na bi mo Yantah TV costume papa de ye na ensan hu bi mfo costume bia bi e na fiwe so ni na ye Merry Christmas and a happy New Year afese se ne nya na so tenkwam ahode aba na ye twa movies like se na mani age mo subscribe share like and say hello Yantah TV Zion Tree Production. Someone want to cheer. Mo son for fresh love GH. Adofo ye de mo asibebe na me hram. Say ambrane brain na munya abotre ne mo tan mo say mo brain na e be tra Yantah TV. Ehwe the series bia etwa bia ye de mo ase. Ye be make sure say ye be mamo abakosem nko a ye Ghana for ye tradition de nko ne be mamo. Say sister man say onim be ye dwuma de na so tu say ne abre say obom de mo penko a. De mo ni gi ho so nko na mo. Story a e shem crime story a ebema otifia obesua de ebema kai abakosem ne niam a esisi wo fiefie mu nyina ye de na bebremo Yantah TV ye da mu nyina mo ase ye de asomfo ye hwefofo nyina ye da mo ase ye hwehwe mo Merry Christmas and happy New Year. Yantah TV ye wish mo Merry Christmas and happy New Year. Ye de foforo ba ye maamenom ye papanom ye nuanom ye brothers and sisters Yantah TV ya wish mu nyina Merry Christmas and happy New Year. Ye na ye wo set so ye adwuma said ye mo pe no eno an ye de bremu ye de akese no ye de ba ye fire ye dwa ye hwe ye be ba